जिसमें सानिया मदीन सलाम के बाबत ये गांव के सलाम के बाबत जिससे आजादा इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम मदीन बाबत आवाज बुलंद से मारते सल्लल्लाहु
Ziyade Salam.
buzit sahib ahtas bulan ahtas pahchuzan iglilo kya unas Hazrat Sikandaran Sikandar zaman tamsa kayfi chuzulamat ay hayat yadmaza
خدمة الإمام سيدنا بلا إلى دوت الإمام سيدنا سلام نار بشر كلي لازم هو المسؤول دو سوا بارون أي سوي ما كان يفكر فيه بلا إلى ولا يجو الله لا يجمع جاوانا يجمع الله لا يجوا حتى يظهر الله كذي ولا ما يسوي يرجع مظلوم ياسك كهتي ولا كربلا يور وقت ما قال لي يور كسر يوم حسن يور ما قال لي يوم حسن يور كسر ما كان جيبه
mali jaman go kuchniya. Kuma do su wat paras. Pura go parai. Hazrat Allah ke ko je baat ko. Kai usse ki jaman go jo ke nisbi ke do. Lekin in sis pura sasha do ashi go mutamizi. Geri jaman go mudras. Magar hal zainul imam Hussain sallallahu hal zainul imam Hussain khada kar ye hasbi awas di
Zainab berwaktu panas, maka Hazrat Zainab berwaktu. Mulai lagi akhir, kembali sudah panas. Mereka sila mulai lagi, mesti kita kena pas. Jadi kita ada Zainab ini semua ini semua tamam. Oke, mulai terus jenazah Zainab masuk. Jadi jenazah Zainab masuk jalan, namun jadi semua jalan. Não precisa ficar olhando muito escuro na cola. Para que Imam Hussein, quando eu estou Imam Hussein ainda se acha, já? Tá chutando de nada dizendo, tudo bem de padre, mas com a tama, tudo bem. Basta ir para o de nada dizendo, não funciona. Já o nosso, bem sakın